Menteri Ketnat Kambari Dr. S.J. Shankar ong bagi India kedon hakalinti benlong keri wabon tam ki cashless transaction hakaperthai. Ong yang kene hakarai sina at Sydney Business Breakfast Australia negasni. Ya kajengalang GST Council kapasa pukendai la penlong New Delhi negasni. Ya kene kajengalang la penya de Menteri Ketnat Platingka ka Nirmala Sitharaman. Kacing elap election na kabanta ke election chakiying dolbar thawan ke jala Meghalaya kabanlong hak arpenyo tarik mentau benai kelanang yobor kat nang mixngi lasaki ke jingshim benta jong bon ngot kiriu pau kuat jong kiseng san perthai ke pakentup yu menteri ke sarkar pedeng wa Amit Shah hak Women's T20 World Cup ke India kan sehkun persyai ke England hak group stage match kabanlong hasin George's Park hak ke Perha South Africa menta ke Janmien kini kejengele akai kan setang hak kepon Rusteng. Hak kejengele akai cricket ke India ke yo tang shis pak nai punyo run bat hab nyo weekend. Hadu kepon di Shah hak kesengi ke paat jong kejengele akai test ke paat persyai ke Australia ke belalong New Delhi mentah kesengi.